Hierdie 19-jarige vlugteling van die Demokratiese Republiek van die Kongo het die afgelope naweek die yskoue oopsee van Robben Eiland na Bloubergstrand aangepak. Maar dis nie die grootste struikelblok wat Arafat Katabase al in sy lewe oorkom het nie. Katabase en twee van sy neefies het aan die einde van 2012 van hul tuisdorp Goma in die ooste van die DRK te voet na Suid-Afrika gevlug toe rebellegroepe dit aanval. One day they came to attack us in the house and we had to run away and I got separated with my mother. We had the aunt here in South Africa, but we just had the phone number and we decided let's go to South Africa, maybe we're going to be safe. And we tried to travel and Hy en sy neefies het 'n maand later in Suid-Afrika aangekom. Sy tannie in Suid-Afrika opgespoor, waarna hulle toe na die Homestead skuiling gebring is. When I first met him, I was concerned about the amount of trauma that he and his cousins had been through. They were clearly shell-shocked, but focused and coping and in survival mode. So my responsibility at that time was to help them with the trauma. Katabase het een van die Homestead-programme by die Langstraat swembad leer swem. Marion Wagner, 'n Kaapse swemafrigter wat self die Engelse Kanaal na aflos geswem het Katabase se swemtalent raak gesien en hom gehelp om te oefen om lang afstande in die oop see af te lê. And then how did you feel when you reached Bloubergstrand? actually the time I got to Blouberg, I had some tears in my goggles, but no one saw them. Hy staan sy matriek by die City Mission School in Athlone en hoop om volgende jaar rekenaarwetenskap aan die Universiteit van Kaapstad te studeer. Hy hoop ook om eendag na die DRK terug te keer om sy ma en suster te gaan soek. I have been through a lot in my life, and when I'm swimming helps me a lot. And to do this, I set the goal and I wanted to achieve it and to be example with other boys here in the homestead.